خب درود هموطنای عزیز. امیدوارم صحت سلامت خوب هم باشه. هر روز در یک مسئله کم ترک فکر نظر خودم میگم. خیلی بعضیا خفه میشوند، بعضیا راضی میشوند. امروز کم ترک جنایت و جوابگاری او خواستیم صحبت کنیم، یعنی فکر نظرمون رو بگیم درباره همین جنایت و جوابگاری او. ببینید دوستای عزیز، در بسیار دولت ها جنایت ها یعنی چندین سال دله های او آشکار میماند. و علیکم السلام و همه سلام دادم. در امریکا 99 سال یعنی دله بگیم که محکم نمیشه. هر انسانی که هر خیانت کرد بگیم که 99 سال همون دله جنایی میست. اگر تو 99 سال ده ترا اگر بقپن بگیم که حتما ترا با همون جنایت جواب میگوی. و امروزه تاجیکستان ما بگیم که اکثر مردم ما یا که خیلی همون نماینده های قانون به نام انسان ها یا که رئیس دیگر انسان هایی که هستند درباره همین فکر نمیکنن. عموما فکر نمیکنن که خیال میکنن که ما در وقتی بدن امام علی یا که امام علی باشه هر زمانی که ما هر کاری خواهیم کردن میگیریم، یا اون فرزندان اونها یا دیگر انسان ها واقعا هم از همین چیز آگاه نبودن است. اما در تاجیکستان ما هم همین خیلی است، یعنی جنایت بگیم که یعنی محکم نمیشه. ولی بسیار انسان ها هستن که حاضر جنایت هم میکنن، در سود قطعی دگاوریت هم میکنن، پول میتن بگیم که میبروین آزادی ده. اما خیال میکنن که ما آزاد هستیم، یعنی که آزاد شدیم. یا که ادوکات میگیرن. ادوکات که در تاجیکستان که پسردنیکن. مثال در روسیه پسردنیکا هست که بین کورته و کورکن پسردنیکی میکنن، دولیا میگیرن. ادوکات های تاجیکستان هم خیلی یک پسردنیک هستن، بین سود کننده و سود شونده پسردنیک است. سود کننده پریموی گفتن نمیتونم قدول یبته آزادی که بود تاوت چخل میگن افشار. ادوکات یک افشار نی شات برین است، یک افشار برین است. میره و ای پولا میگیره، بعد میوره ای دمیته کاروچ پول در این بین گم میشوه، سود پولا میگیره. یعنی با ایواز همین پولای گرفتگی ادوکات یگون کس ده یگون چک نمیته که چند سوم گرفت. برای چی؟ برای اونکه ادوکات قطعی سود دگاوری چه میکنه. مثال میگه که سود میگه که خیلی کار شدیدیم میشه و حل کرده، اینجا قطعی مسئولیت کردیم، اینجا قطعی مسئولیت کردیم. مثال میگه $40,000 باشه، ما میتونیم که ای سر سود آزادش کنیم. اصلاوی هم میمونم فلان پول ای فلان جو، فلان پول ای فلان سال میشینه. مثال نمیگه 10 سال 15 سال میشینه، $20,000 باشه، مثال ما 2 سالش میتیم، 2 سال ده میبروه یا اصلاو نش میکنیم. خلاص ادوکات بعد میویه قطعی صاحبی بگیم همون سود شونده مسئولیت میکنه. میگه که خیلی کارو اونجا سود میگه که مثال $20,000 2 سال میشینه، یا که $25,000-30,000 ای سر سود آزاد میشود. یعنی اینجا پروست همون دل بگیم همون ادوکات یک پسردنیک کار میکنه و در اینجا بعد ادوکات حق خدمت خیچه با بگیم میگیره. در تاجیکستان ما
адвокато бигем ки нихренова зиндагӣ мекунанд, зиндагиашон ҳамашон мошин, хона, дар, бигем зиндагишон зурай. баъзеош дута сета зан дора, баъзе занош бигем шу дора, бо болои шушта бо любовники дига дора. бигем адвокато зиндагишон талх нест, зиндагишон бисёр ширин мегзара. Просто посредникан, яъне легально посредникан. ҳамон масъалаи пула ҳал мекард. аге мисоли кишмишира легально масъалаи пула ҳал мекунанд адвокато. ва дар ивазиш ягон чек да ягон ки ягон квитансия намета ки $20,000 ман гирифтам гуфтам. камтарак налог меспуранд, ҳам менависанд ки мисол ҳаққи хизматаш 1000 сомон шид ё 1500 сомон шид, аммо уҷа $5-6,000 мегира ҳаққи хизматша. 1000 сомон менависад, 2000 сомон аммо да налог меспурад, $200 да. $2000, $1500, $1000 мегира, $500, $300 да налог меспура менависаш ки ҳамқа кор кардагӣ. Да легально бигем ки посредник аст. ҳамин хел карда бисёр ҷиноятҳоро ино рӯпӯш мекунанд ва ҷинояткардагӣ инсонҳо пул дода хича озод мекунанд. ино фикр мекунанд ки озод шидагӣ ҳастанд, яъне аз ҷиноят. аммо не, та аз ҷиноят озод шидагӣ нестӣ. ҳамон инсонҳое ки ҳамин масъала, ҳамин хел масъалаҳо қатъи худотонро озод кардагӣ ҳастед. шумо танҳо байни якдигаритон пул дода бигем дар озодӣ гашта истед. яъне тра гуноҳта ки бахшидааст, ҳеҷ ка бахшидагӣ нест, ё ҷинояти кардагита. баъзе инсонҳо одам мекишанд, мисол одам мезананд, одам мекишанд, хел масъалаҳо мешавад бигем. ва ура ба ҳамон гуфтаи худошон ки пула дар адвокат метан ё дар дигар кас метан, байни худошон ҳал мекунанд, ура бегуноҳ мебароранд, озод мекунанд. аз он ҷумла ин ҳамин нав бигем таҷовуз шидагӣ духтар. мисол ику якта не ситари чандтао мешаванд, ҳар соло шояд моҳе якта чиз шавад. духта иҷа таҷовуз мешавад ва ӯ кадом суду прокурор да пула метан ва озод мегарданд. яъне ин ҷиноят бахшида шид. барои чӣ? барое ки як инсон пула гирифт. таҷовузшидагӣ ки ҳаст, ҷабрдида ки ҳаст, пула ки мегира ай пиштиё? пула адвокат, прокурор, суд байни худошон пул мегиранд. ва инҷа таҷовузшидагӣ бе ҳеҷ чӣ бигем мемонад, даркошава ира гунаҳгорам карда мемонад дар инҷа. хулас бигем яъне ҳамин чизҳоро гуфтанӣ ҳастам ки ягон ҷинояте нест ки шуморо бигем ки бубахша ва чӣ шавад. аммо ҳаст инсонҳое ки воқеан ҳам қонунӣ бигем ки мисол даъвогар аз даъвош гузаштагӣ ҳаст, бигем ки маслиҳат кардагӣ мисол ҳамаш ҳал шидагӣ аст ва суд ура бигем ки дигар даъво надорад. бибинед як чиз аст, вақте ки ту як ҷиноят мекунӣ, то як ҳодиса мешавад. дар ҳолате ки тра ҷабрдида мебахша ва тра ки ҷабрдида бахшид, даъвои давлат дар гардани ту мемонад, давлат намебахша. яъне давлат дар ивази ӯ ай ту пул мегирад. барое ки тра давлат бубахша, дар ивазиш давлат ҳам доля мегира. аммо ҳаминҷа ман намефаҳмам ки давлат қатъи чӣ проблема кард ки давлат тра намебахша. ман ҳамеша намефаҳмам. умуман хеле қонун ҳаст, не ки инсонҳое ки бигем яктарафа ҳал кардагӣ ҳастен, суду прокурор да хонаву дарошона бибинед, пул дода корта ҳал кардагӣ ҳастӣ, яъне ин кори ту временно ҳал шидагӣ аст. ира хуб бидонед, ҳар якта коротон временно ҳал шидагӣ аст ва ҳукумати нав меояд. иншоалло ки ҳукумати мардумӣ, адолат ва адл умедвор ҳастем ки меояд
و در او حکومت دلهای شما باز برگشته بگیم که دیده میشه در اونجا. انسان هایی که شما تهمت قطعی زندان شدگی هستین، یک فرزند پرکرور یک کس تجاوز کرد، کشت، یک کار کرده، اومدن در کلای شما بار کردن، شما را مجبور کردن زندان کردن، شما البته که جبران خطا نمیگیرین، یعنی بگناه زندان شدگی. و انسان هایی که گناه کرده در آزادی تا امروز با تقابازی و عمابازی و خالبازی گشته ایستادین، شما حتما بگیم که حکومت جدید از سر دیده برآمده میشین. همتون یک لو گفتی همون گپا مایده جنایت ها دیده میشن. یعنی این جنایت های شما تا 99 ساله محکم نمیشه و جنایت کردگی باشی تا 99 ساله. همون 99 سال اگر بگذره بعد دلای شما محکم شده دیگر بگیم پول نیروز میروه دیگر، یعنی دل دیگر بالا نمیبره. اما تا 99 سال نمی کدام نمی سالایی که گناه کردگی هستین و چی پرکروری، چی سودی، چی شهروند عادی، چی رئیسی، گویم همه شما بگیم که یک تا بعد در حکومت جدید بگیم دلهای شما کار کرده می شود و از توسته شما را فیراد کرده یک تا بگیم که در جنایت های کردگیتون حساب کتاب خدا خواه نصب کرده را میگذرونیم. از آن جمله اگر من هم کرده باشم جنایت، از آن جمله دیگر انسان هم کرده باشه، فرق نداره اگر کدامه باشه، برای جنایتش بگیم که باید مایده جواب بده. یعنی مردم عموما مصلحت ما شما دامی است که در همین قانون و قانونگذاری مستحکم باشیم. هیچ وقت اجازت ندین که یک انسان نمیدانم ببروید در سر شما قانونهای نو قبول کنه. هر یک قانون برای دی مردم باید قبول شود. وقتی که مردم رای ندادن، آواز ندادن در قانون، گفتن که نه این مورد در کار نیست، قانون نباید او قانون در بالای سر مردم قبول کرده شود. یعنی در این چیز جدی باشه. دپوتات هایی که به نام نماینده خلق در پارلمان کردین و کوکلابازی و شیشتگی هستین در اونجا، یعنی که شما هم بگیم که همون وقت ساعتش قطعی با همون آوازهای دادگی شما هر یک تایی سوال جواب می شود. هر یک تایی سوال می شود. یعنی آواز دادی ها چی با دادی، اینا میکی دادی، چی بودی، برای چی من این گپا گفته ایستادم؟ برای که روز با برادر محیدین کبیری شیشتیم صحبت کردیم، این در برای همه پیشوا کردن امام علی رحمان یا که 5 ساله انتخابات با 7 ساله گذراندن، همین مسئله در صحبت کردیم و بگیم که همچون یک دپوتات بود در همون دور زمان، یعنی آواز داشتن در پارلمان، در حکومت، بگیم که و اینا آواز هم دادن همون 7 ساله ده. همین مسئله در ما صحبت کردگی هستیم. من قطعش مثال گپ زدیم در این مسئله، سوال کردیم که مثال برادر همون دور زمان خودت آواز داشتی و رای داشتی در اونجا بدی، مثال همین چیزا چه خیل شد و چه خیل گذشت در این مسئله ها. و این مسئله را که ما صحبت در پیش شما آشکار نمیکنیم، یعنی چی شدگی است، چه خیل گذشتگی هست. این مسئله بگیم که تنها میگم که ما در این مسئله معلومات داریم و خوب معلومات داریم چی شد چی نشد و بگیم انشالله که نصیب کرده را آینده بگیم همه همین انسان هایی که خیانت به مردم کردن، خیانت به ملت کردن و دپوتات بدن، دیگر انسان ها بدن،
овоз додан дар ҷиноятҳо аз тани мардам ё ки инаи масхарабозое ки худошон намераванд дар президентӣ мемонанд масхарабозӣ мекунанд ва ҳама ё ҷавобгӯӣ дорад. барои ҳамон имрӯз ҳам мегӯм ки ҳамон бародарҳое ки дар ҳукумат кор мекунен, ҳамватано милиса кор мекунӣ, участковой кор мекунӣ, оддӣ кор мекунӣ, намедонам оддӣ кор мекунӣ, кӯшиш кунед дар ҷиноят раҳ натен ба ҳамеди эмомалӣ шида. Дар корҳои ғайриқонунӣ раҳ натен ба ҳамеди ки хайна ози ҳам хелаи зиндагӣ мо бо мутобиқи замона зиндагӣ кардестем. мо ҳамин ҳукумат ҳамира талаб мекунам, мо ира мекунем. Не, ин чиз шояд ин ҳукумат майли ина бо 20 соли дига ҳамаро бибина, 30 соли дига ҳамаро бибина, ина 50 соли дига ҳамаро бибина. Не ки рӯзе ин ҳукумат аз байн мерава, ҳукумати ҷадид мея. албатта ки наме то чанд умри агар ин ҳукумати ҳозираи ки шумо ҷиноят карда истоден зиёд боша, шумо донед ки значит шумо ҳамон қадар ҷинояти шумо зиёд мешава, ҳамон қадар делаи шумо вазмин мешава зиндагитон. Чи суди, чи прокурори, чи дигар инсонҳое ҳасти, чи генерале, чи раҳбари артиш ҳасти. рӯзе мешава бигем аз шумо саволу ҷавоб мешава. яъне ҳамин чиз ҷиноят ҳаст. пас ту чӣ кор кардӣ? суд, прокурор, кор мекардаги инсонҳо, мисол ҳамин ҷиноятҳоро биёрем дар пешаш. ҳамин ҷиноят ҳаст, буд, бале ҳаст, буд. пас кани делаш, кани чиш, кани чаро зиндон нашид, чанд сум пул гирифтӣ, кӣ фурӯхт, чӣ кор кард? ҳама ё савол ҷавоб мешаванд. ҳамаи ҳамин чизҳо савол мешавад. яке нест ки ман генерал будаму ман дидам ки Тоҷикистон таҷовуз мешиду, аммо ин ҳаққи ман буд ки хестан вайска қатъи системаро иваз кардан, дар Тоҷикистон адолат овардан вазифаи ман буд. Не ки ман барои нафс шида дар ҳамиҷа просто фалшиви генерал шиштам. ҳичи навишта сало аст. бале бародар, бале бифармо. савол ҷавоб намекунам. ростӣ намекунам бародар. савол ҷавоб барои савол ҷавоб шояд фардо кунам, барое ки савол ҷавоб як бор гузарондам. мардум амрои ман савол ҷавоб кардан намехоҳанд. сабаб ки ман мардума эрка намекунам. сабабҳои аслиро агар бигирем гап занем, ман мардума эрка намекунам. ман ҳамон хатогиҳо, ошибкаҳоро дар худи сари мардум дар худи сари мардум бор мекунам. мегӯм ин хатогӣ аст. яъне чӣ ба хомӯшӣ, чӣ ба саволҳоро дар мардум метавам. ва мардум эҳсоси ҳамон гуноҳ ошибкаҳои худшо намедонанд. ва дар ҳамон саволҳо мардум вақте ки дар худаш метӣ дига ҷавоб надоранд, барое ки худаш гунаҳгора чӣ мега. барои ҳамо ҳамроҳи ман мардум бигем на он қадар майли суҳбат кардан доранд. барои ҳамо эфир чӣ намекунам, савол ҷавоб намекунам. барое ки ҳама саволи ман ба мардум худш аст. ва чунам чуноне ки имрӯз михел гуфта истодам ку гунаҳгор аст. ва генерал дар артиш хиёнат кардем, полковник, раҳбарои артиш, дигар масъалаҳо, прокуратура, суд, мисол инсонҳоро беҳуда зиндон кардаги ҳастем, бегуноҳ делои ӯ ва инсонҳоеро ки беҳуда ба ном террорист, экстремист заден, дигар инсонҳо, ҳамин раҳбаро бигем ҳаматон ҳамин раҳбаро бисмиллоҳи раҳмони раҳим дар ҳукумати оянда саволу ҷавоб мешед. агар ки шумо ҷавоб дода натонистед, на бигем бисмиллоҳи раҳмони раҳим ку ба кала початон суд мешед. барои ҳамо ҳозир қадамта нигоҳ карда бимон. барои чи раҳбарони Аврупо дар хатогӣ роҳ додан метарсанд. аслан сабабиш ҳамин аст. мисол ҳукумат иваз мешавад, дигар инсон меояд,
و این جنایت ها را بگیم ایالا میخیزونه دکومنتوشا سوال و جواب میکنه و این زندان میشود میدونه ایره برای همه این کارا نمیکنه و این تجربه را ما حالی نداریم در زندگیمون برای چی؟ برای که ما دامو امیرعلی خان بود بعد امیرعلی خان SSSR خان اومد بعد SSSR خان از امام علی خان اومدگی است مثال گیریم تو امیرعلی خان امیر SSSR خان اومد 70 سال امیر SSSR خان ایستاد بعد یو این مثال 31 32 سال شده ایستاد است امیر امام علی خان اومدگی است یعنی تغییر نیافت و مردم ما این تجربه را نداره گناهی کردگی ده پسان جواب دادن این تجربه را در زندگی ندارن برای همون درک نمیکنن این چیزا را چستود نمیکنن احساس نمیکنن مثال گیریم ده همین جوانی که اوورینه یک چینوونیک فرزندش میخیزه میروه اوورینه دختر ای کوچه میقپه میبره تجاوز میکنه میزنه угроза میکنه میکشه میگه و غیره کارها میگه و این توقع نیست دو تا دیگه جوره داره و او دو جورش کی است یعنی کی هست البته که بازم یگون دورنده چهورا فرزندوشن یا همشون همون دورنده قطعی دورنده میگه که شکمسیر با شکمگیشنه بازی نمیکنه یعنی شکمسیر با گودک شکمسیر بازی میکنه یعنی این دو تاش کی بود دو تاکی را و ایموی سرش قپیدن کشیدن در ماشین بور کردن بردن ایو کی بدن ایو سه کس بدن کو چرا یک تاش ده گپ میزنن حالی همودم دله هوی کدگی نیستن حالی همودم هوی کدگی نیستن اما ایو سه کس بدن این دو تاش کی است چرا نام یا را آشکار نمیکنن چرا میترسن نامش آشکار کردن ده значит این خش تبور امام علی رحمان است این بگونه نیست کنی رستم این مثال گیره کنی چرا این را پوبلیش نمیبرورن سود کنن ایکار بگیرن خونه‌ش بگیرن دلیر امام علی خونه چپشیدگی را نشان دادن گرفتن بردنشون سودش کردن عبدالله غرباتی را بردن سود کردن اونا را یک برای تاکسیست بردن سود کردن همه را بردن سود کردن کو چی میگه تو مسلمانی چه مسلمانش تو مسلمانی میگه چی به نیورا گرفتن بردن سود کردن کو چی به ایران نامش گرفتن یک آدم یا دخترک در پیش کامera رقص کردن دا آورده او را ویدیو کردن یک آدم سکورسی ماشینش بلندتر کردگی دا آوردن در دستش جاروب دادگی گیر دل رفته ایستاده سیومکش کردن صورت گرفته چی به ایران میگن نامش چی وطن است چی دولت است چی قانون است که نامی همه مخفی است پروست یک سوال است همین چیز عجیب است نه سمم دلی چی به نمیگن نامش آتش کی است کدام منصب در کار میکنه چی به کاری یا حتی که نامش آشکار نمیشه نامش آشکار نمیشه و دیترین چیز ای همه پنهان میدارن که مردم ندونه یکون کس نکزدش میکنه و خصوصا همون دخترک هم چی به نامش نمیگه значит یک منطقه زندگی میکنن میدونن میشناسن یا امکیای همو تقوی همو جیانی همو دیگر انسان مایل خود آشکار نگوی فیک وی درباره همو معلومات داری که صورتش داری دیگر چیش داری پیدا که پرتو در اینترنت و یک لیچکه لیوی قطعی نمی انسان است نمی آدم است نمی است اولاد اینمی است اینمی جا کار میکند جیان اینهی است آتش اینهی است اینهی خونهشون است صورت های همو را گرفته و در رسوش قطعی صورت همو پیدرزه چی به شما چوب کردن نمیتونین کی است پس کنکرت связан با امام علی رحمان است این قدر که شما بترسید значит конкретно связан امام علی رحمان و اولاد امام علی رحمان است یا همون خسر بچه های رستم هستن یا خلاص اینجا بگونه نیست یا که خودی فرزند امام علی سامان است که مثال این چیزا عموما آشکار کرده نمیتونه خلاص اینجا یک چیزی هست یعنی این چیز راست در همون اولاد رحمانوف داخل داره حتی که گردش نیست حتی یکون وزیر نیست یکون رئیس نیست یکون دپوتات نیست
راست دخل داره با امام علی رحمانو، یعنی خودی سمیه و اولاد رحمانوف دخل داره این چیز وقتی که این پنهان میشه. اگر نداشته باشه رحمانوف رستم اینا خودشون اگر مردک حساب کنن ببرونن وزیره ای کار بگیرن، اما کدامی از وزیر از نظیر از پروکرور از فرماندار پوبلیچ نه ای کار بگیرن برای نمی جنایت که از پشتی از نام ایشیدگی است، نام سغره را ببرونن، نام نسبش قطعی عدل دا بگیرن نشان بتن. اما چه یک مصفید نو در خونه خودش توی امان کردن دا گرفتیم بردن دا پیش کامراش نوندنش. من اون مصفید در خونهش توی من کردگیش دا پروتیف نبودم. من در مسئله گپ زدم مصفید در توی رید گفته مردم هم خطا فهمیدگی است. من در مسئله بدم که یعنی که در بین توی همی توی خیچه داخت ای کار نادرست بود، ای کار نادرست بود، یعنی که ایجا توی به مصلحت شید فرزند پدر گوش نکرد، ایجا پرابلم های سیمه نیشه پوبلیش نکرد و تحقیر دشنام کرد، یعنی نخویشه نه ایجا مردم زنک ما در نیش پروتیف بدم. من یگان انسان در خونهش توی میکنه کنسرت میکنه نمیکنه من میکنه او اختیار داره، خونه شخصیش است. پیش ای توی یا بعدی توی بگیم این مسئله را حل میکرد یا که پیش ای توی قطعی فرزندش این چیزا میشیشتن این مسئله را مصلحت میکردن، نه اینکه بگیم که جنگ جنجال در بین توی میکردن. یعنی هم ما را نخوی پسلت میکرد و در داخل توی یک توی دیگه تشکیل میکرد. یا که میگو فرزندای عزیزم یک مینوت کک نیکک انسان بگیم انسانی ای چهرش یک انسانی دیندار یک انسانی با انسانی دین داره آداب داره کم ترک من میکرد توی میگفت یک دقیقه بچه فرزندم هم میکروفون ها که میگرفت گناه نیست، اما میکروفون از پیش حافظ گرفتم با مردم یک کلمه دو کلمه گپی خوب میگفت که مثال همین چیز نو درست است. بیاین همین شادی مونم یعنی که به همین موسیقی شادی کنیم ما. خیلی امروز فرزندی من نمیدونم کلین شده ایستاده است یا داماد شده ایستاده است، های جوانی کرده مانده است، من نبودم نمیفهمیدم. یا عادی ترین نخویشین برین کانیت بگی زانتا دف شایجان چیه کانی بگیرین نخوی شوین تیت شوین اوجه اینهی بگیم که یک جنایت بوده یک خطاگی بود. من این را گفت زدگیم، ما او را نگفتم که او حق نداره در خونش من کنه یا که حق نداره توی کنه. ما در اینجا این مسئله همین مردم ما در همین فهمیدن بسیار کنده فهمند. یک ساعت گپ زد ایدرونش یک کلمه را میگیرن اونا یک ساعت گپ زدگیت کو او را دیگه نمیفهمند چی است. همون یک کلمه ای که اگر باشه همون را میگیرن میگه تی نمیره گفتی کو. میفهمی؟ روزی همین آدمی سوال دادی میگه تو مسلمانی؟ من نمیدونم چه خیلی دکزت کنم. اصلا تو کیستی که ما در پیش تو باید ما دکزت کنم ما مسلمانم یا نامسلمانم؟ ما در پیش یگان بنده را کو دکزت کردن یا گفتن نمیگو. اونم آفریدگاری که مرا آفریده است خودش میدونه ما کیم و چیم و همون خودش مرا سودید میکنه. برای همون ما در پیش یگان تا شما چه هم گفت ایت مسلمانی ایت نامسلمانی ایت ای ایت اوی ما کیم کی نیست؟ ما انسانم میشه و این همیشه شما در محقوله ما پروست انسانم هیچی نیستم دیگه. قبول داره نمیره؟ ما یک آدمم یک مخلوق آفریده ای آفریدگارم دیگه یگان چی نیستم. تمام روزیه
розӣ бошед нами دیگه ягон таш нестам як махлуқи офарида як ба ном инсоне ки мегӯянд ку номи инсон дорад яъне ҳамон номи инсон қатъи офарида шуда як махлуқи офаридгор ҳастам тамом дига ягон таш нестам анамира қабул кунед боқӣ мондаша унамо мара офаридагӣ офаридгорам худаш дигар ҳал мекунад мара судиямам прокурормам судмам ҳамаш унамо офаридгор май мада дига нахрен лишни судияву суду прокуроре ки мара ти тари ту тари чизо дар кор нест мада тамом намехел аст хуб хулас бигем ки намехел яъне ояндаи ҷинояткорҳо инсонҳое ки шумо ҷиноят карда истодем шумо дода шуда истодем ба имед пул ба имед дигар чизҳо ва ҷиноятҳоро пинҳон карда истодем пул гирифта истодем воқеанам ҳукумати оянда иёра и тараф намемонад хел яъне ҳукумат иваз мешава мо рӯ ба инсонократия меёрем на демократия на дигаркратия ва на дигаркратия мо оҳиста оҳиста рӯ ба инсонократия меёрем як ҳукумати инсонкратия месозем вақти ҳукумати инсонкратия ба кор даромад ҳар як ҷиноятҳои кардагии шумо гузаштагитон пеш фалон сол чӣ кор кардӣ фалон сол чӣ кор кардӣ фалон сол чӣ кор кардӣ фалон сол чаро инаи чизо омаданд чаро инаи қонунҳоро шумо қабул кардем чаро дар болои сари мардуми кора кардем яъне ки ҳамё ҳаматон ҷавоб медиҳед воқеанам ира бидонен ва инсонҳое ки кор карда истоден кӯшиш накунед худотона бигем ки ҳамин ҷиноятотона бозам давом битен бозам хитона вазмин кунед дар хитон рӯзои вазминира биёред кӯшиш кунед ки аз ҷиноят даст бикашед ва бидонед ки фардоне басфардо ё басфардоне басфардо шумо дар ин ҷинояттон ҷавоб медиҳед яъне ин ҷиноят фардо шуморо зиндон бурданаш мумкин аст фардо шуморо дигар бигем қииниҳо зиндагӣ дар сари шумо овардан мумкин аст барои ҳамон худдорӣ кунед имрӯзам фардоам ман бозам мегӯям чӣ қадар агар умри ҳукумати эмомалӣ раҳмон дароз шавад яъне ҷинояти шумо ва оянда гуноҳҳои шумо зиёд шуда ва бигем ки ҳамон қадар шумо дар пеши ҳукумати нави инсонократияи тоҷикистон шумо ҷавоб медиҳед шумо суд мешинед шумо бигем ки бегуноҳ зиндон кардагии инсонҳоро ушербошона мегирен яъне ки пулҳои давлат ки ҷо шид чанд қачи шид ҳар як инсони депутату президент саркардагӣ аз эмомалӣ саркардагӣ ҳар як чиновник ҳамин 30 сола буҷа дод ҷавоб медиҳед ин нест шумо просто так хурденеш кайф кардем чӣ сохтем қаср сохтем даавҷа хона харидем даиҷа харидем пулора гирифтем хидмонаи давлат ки ай соҳиб итари намегзара майли ҳози фурсат дорем бикунед фурсат дорем аммо фардотона фикр кунед ира ҷавоб медиҳед 30 сола буҷаи давлата ҷавоб медиҳед 30 сола даромади давлат 30 сола баромади давлата тамоми пуло шуда як тин ба як тин шудаку ҳар як грантҳое ки гирифтагӣ ҳастин ҳар як аз хориҷа пулоро гирифтин хурден байни худтон тақсим карден хона хариден мошин хариден қасрҳо сохтен картежҳо қатъи гаштен ҳар яктае ки ахрана гирифтен дар баротон барои чира гирифтӣ барои кӣ гирифтӣ яъне кадом қонунда омадагӣ буд ки дар бари ту бояд 100 охрана бигарда
در کدام قانون اومدگی بود ترا کی جزا داده بود که سمالیوتی فلان سمالیوت قطعی فلان دولت سفر کنی اینه قدر رسخود کنی همه اینو ده جواب میتی من امیدوار هستم که از طنایف هست در سیاست از سیاست بیرون از دیگرات میوین در سیاست یعنی آینده اینمی سخنهای مرا بگیم که خوب گوش کنین و هیچ وقت نمونین انسان خوردگی جواب نده فقط یک چی را در آخر میگم و میتونم بسر بلندی را بگم ایزو نکشیده ای را بگم اگر بدونین مردم حکومتی می اومدگی که میویا و 30 ساله حکومت امام علی رحمون ایغلبور گذرانده دکمنتورا جنایتکارا را سود نمیکنه بدونین برای چی کار نمیکنه یعنی برای آن که اینم جنایت میکنه تو که همه چیز رو نشوه آینده ایورم سود نکنه فقط جنایتکار میتونه که جنایتکار دیگری را ببخشه براوه فقط جنایتکار یا که فقط انسانی که نیت آینده جنایت کردن داره ولی یک депутата سوال میتن по секрету میگن که ببینین چی با شما ترما دا 5 وقت 3 وقت اوقات میتین ترما دا چی با در مکتب 3 وقت اوقات نمیتین گوده کده депутат میگه که همون قانون قبول میکردگی судай прокурора چیزی هست ده خداش اوز تاکک میگه ما میره جواب شما میگم که هیچ کده نگو میگه گپ در بین خودمون میمونه میگه اوزی همو جوابی همو را ما شما ده میگم شما هیچ کده نگین گپ در بین خودمون مونه مایلی депутат یا که همون سود پروکرور بود همون چینامونیک میگرده میگه که برای آن که ما قانون قبول کردیم که حتما در زندان 3 وقت اوقات داده شود برای آن کردیم ای کارا که ما 100% گارانتی داریم یه روز نه یه روز زندان میریم که باید اقلا 3 وقت اوقات بخوریم نه که ما 100% دیگه 100% دیگه گارانتی میتیم که دیگه ما مکتب برگشته نمیریم برای هم مکتب ما نخرین در کارا که ما قانون قبول کنیم 3 وقت مکتب اوقات بتیم فهمیدین که منوشه هر قانونی که قبول میکنن برای آینده استراخوفکای خودشون است و حکومتی نو میویا اینو را جزا نمیته بدون اینکه آینده استراخوفکای خودش است ایرا فراموش نکنین مردم هر حکومت میویا اینو را اگر جزا نمیته پس این اوجه استراخوفکای خودش کرده است برای چی برای که مردم آموخته نکنه که آینده جزا دادن باشه برای جنایتی گذشته مردم در این چیز بیدار نمیکنن مردم در این چیز آموخته نمیکنن برای نمی بگیم ایو را جزا نمیده نه که 20 میلیون رحمان الرحیم وعدتون میتم در دست ما بزنه ای دوره 70 سال SSR سر میکنم майда кардагӣ ки чӣ ҷиноят кардагӣ аст ва ё ки бигем ки аз ҳамин 30 солаи мустақилият аз якум рӯз аз ҳамун рӯзи распади СССР аз ҷанг ҷудол ҳукумат тақсимшавӣ омадан баъд аз сари омадани ҳукумат киҳо генерал ҳамаи и тафтишот мешавад милиса суд прокурор баъд ҳамаи и باید نمی جنایت رو بگیم که جواب میده یک تا خوب تشکیل میکنیم میبرداریم هر یک تنگه بودجه دولت درآمد آمدگی کجا رفت برای چی سامانت کیای نبرد کیای چی به پولا گرفتی داماد در یک جا گرفتی پولا چی به ایرا بردین علمی زواد درآمد هر یک تشه حساب کتاب میکنیم هر یک تنگش ده
ҷавоб мета. ҳар як тангаш ин ҷои бахшиш намешавад. дар анамо ҳолат бидонем ки ӯ инсон оянда худаш ҷиноят карданӣ нест. барои чӣ? Барои он ки оянда мардума вақти дари кор омӯхта кардӣ, баъд аз биромадӣ Трамп тафтиш мекунанд. агар дуздида бошӣ хиёнат карда бошӣ, там баъд зиндон мешавӣ. барои ана ҳамин ҳама вақт имрӯз фардо бас фардо 10 сол баъд 50 сол баъд 100 сол баъд ҳам инқилоб шава, ҳамин система бишкана, аввалин чизеро аҳамият битем ки ҳукумати нав меомадагӣ ташкил мешава ки нами тафтишот ва бигем ки ҳисоби китоби ҷинояткорора шурӯъ мекунад ва солонае барои шумо аз ҳамон имина ҳамин тафтишоти ҳамин 30 сола ёки 40 сола ҳукумат ё 50 сола ҳукумати бада барои шумо солонае отчёт меспорад ёки ҳар 6 моҳ баъд барои шумо отчёт меспорад. имина дар ҳамин масъала алоҳида ва бидонед, значит ин ҳукумат ҷиноят карданӣ нест. ҳукумати нав ҷиноят намекунад. барои чӣ? Барое ки вақти худаш ба шумо нишон дода истодааст ки ин ҳамин ҷинояткор рана или позна ҷавоб мета гуфтааст, шумода нишон дода истодааст. вақти ҳамин кора накард, ҷошда дафт кунед ӯра. сабаб ӯ худаш ҳамин кора оянда давом доданӣ аст. оянда давом доданӣ аст. аввалин чизе ки дар Тоҷикистон бояд қабул шава, сроки президент ва синни соли президент. аввалин чиз. яъне президент синни солаш ман биём аз 60 сола як рӯз умрш гузашта боша, президент шиданда ҳақ надорад. аз 30 аст 35 аст мемонемаш то 60 солара. 60 сола инсон ҳақ дора президент шава. барои 5 сол ҳукмронӣ то 65 солагӣ шава. 65 солагӣ пенсия мебирояд. ӯ дига ҳақ надорад ки умуман претендоват карда. инсони 61 сола 62 сола инсонҳо ҳаққи президентда овоз мондан хича надорад. барои чӣ мо стартови срока дорем, яъне тамом мешидагӣ срока надорем. мо бояд тамом мешидагӣ срока қабул кунем. на ин ки Эмомалӣ бар ин 75-80 дар рафтан бигираву гуфтиам гапо памперс қатӣ бигарадаву дар болои сари мо раҳбар боша. Не, раҳбар президент максимални инсоне ки хича овоз дод монда метавона, мисол гирем 60 боша, 60 сола, 61 сола боша намешавад. тамом. 65 да инсоное ки ҳамон сиёсатда кор мекунанд, пенсия равон карда шавад. ҳамчун советник дар кор аст. ҳамчун тавсия медодагӣ инсон дар кор аст. ҳақ надора инсоне ки мисол гирем 60 сола ӯ тараф бирава хича депутат кунав, бирава хича намедонам дар нав унам бибин, инам пиргузора бибин, ҳамаш кали кур каҷелаву маҷелав намуҷа шиштаги соф маймуну паймун умрошона бибинед 60 сола 70 сола 75 сола 80 сола ҳамҷо мурдашона дида шиштагиян ба худо қасам. дар кор нест. ҳамин мардак бояд чанд солагиш да пенсия бибирояд. айнамо 5 сол поёнда ҳақ дора ки хича овоз бимонад. рӯзи срокш омад ку пенсияшда як рӯз бояд ӯра дер мондан дар кор нест кор карданда. бисмилла аллоҳу акбар бирав бобо, тамом пенсия. фақат ту метавонӣ советник шӣ кор кунӣ. ягон ҷода гуфтиам гапо бира маълим кор ку дига боқӣ мондаги мурд агар кор кардан хоҳӣ. аз сиёсат бировардан дар кор аст. дигар ӯ инсон дар сиёсат дахолат накунад. пус маладёш дахолат карда биёяд.
то ҳамун син соли определённиша ӯ ҳам ҳамун син солда омад маладёжо да биспоранд монен маладоё управлят кунанд ҳукумата монен ҷавоно тақдира ҳал кунанд куҷо дига инсони 70-80 бағдо памперс пӯшидагӣ болои сари мода президент мешаванд мегарданд болои сари мода депутат мешаванд мегарданд нахрин ино дар кор аст ин сол пенсионный возраст автоматик бояд пенсия биравад тамом аз сиёсат мо начала старти сиёсата ва конеци сиёсат дахолат мекардагӣ бояд определённый возраст интихоб кунем мисолози Эмомалӣ Раҳмон ҳар рӯз як ҷош дар мекунад касалай ӯ кай парвои миллата дора вақти ҷонаш дар кунад кай мара хидмат дандонам дар кунад на парвои сиёсат ча мекунам на дига чиша ба худо дунё агар Тоҷикистон ов бизана ку як дандоно дар кунад фикри дига ҳеҷ кара намекунӣ фикри очата намекунӣ дандоно дар кунӣ ҳоле ку халқуси беста ӯ уже пиздес кадагия ҳар рӯз касалаю ӯ ҳар рӯз дору қатъ мегарда ӯ кай фикри тира мекунад кай намекунад уну судам прокурорам сини солиш рафт ӯ бештар таваҷҷӯҳш дар худаш мешавад дар кор не дар мардум не дар зиндагӣ не бештар таваҷҷӯҳш худаш да мешавад барои саломатиш ғам мекунад барои ҳамон подгузник матгузник пӯшида мегарданд барои ҳамон определённый возраст сол баъд аз ӯ ки дигар саломатит ғам додан мегирад бештар таваҷҷӯҳи инсон дар худ мешавад ҳамун сол ӯси дига сиёсат пиёсат хеле чизода набояд дахолат кунад тамом пенсия сразу пенсия дигар ӯ ҳаққи депутатшавӣ надорад ҳаққи бигем президентшавӣ надорад ҳаққи дигар гуфтем раисшавӣ надорад ҳаққи прокуроршавӣ надорад ҳаққи судшавӣ надорад яъне определённый возраст мо бояд интихоб кунем старт конец жестко инамира соблюдат кардан дар кор аст жестко ҳамин хел қонуна қабул кардан дар кор аст ки дигар ин қонун ба ҳамун ба кадоми ира вайрон мекунад ба ҳамун смертни казин баробар кардан дар кор аст да яъне ки инамира вайрон кардагира дигар тағйирнашаванда қабул кардан дар кор аст ки ин тағйир нашава ин қонун мисли ҳам пул аст ку тағйир намеёбад кардан дар кор аст ё ки бигем ки мисли китобои муқаддас дигар ӯро тағйир дода намешавад ку яъне ки то ҳамин бигем стила бигем китоби муқаддас не дурако далбаёбо зиёд ҳастанд дигар хел мефаҳманд яъне ки ҳамун хел бояд мо ҳамин қонуна сахт биқапем ки бояд мисли анаму тағйир ратем яъне старт аз 30 сола то 60 солара 30 сол та ҳақ дорӣ дар сиёсат дахолат кунӣ депутат шавӣ президент шавӣ ҳақ дорӣ баъд аз ӯ ку дам бигӣ тамом ҷавоб то агар мо инамира қабул накунем мо як қадам пеш намерем пешравии мо инамира аст задани шуморо мо хоб майли ҷӯши бешт як дақиқа безида ма ҷота нишон метам ки ҷудай бигем хоб тамом тамом барои ки не хеле ту пои далбаёб не итари инсону ҷош дамун блог да боядам табравам барои чи барои он ки и амният аст вазифаи ино ҳамун гурӯҳи ташкил кардаи бигем ҳамун ҳимояи Эмомалӣ Раҳмон ё ки бигем ёра мақсадошон ҳама отвлекат кардан шумора фиҳушотона як тараф бурдан аст яма авангард павангард унамо ҳастанд
ایورا وظیفه‌شون هم است. یا اویلگ میگیرن ماهانه تا که شما را دلبایب کنن، تا که شما را شوتونه برن، حقارت کنن، دیگر کار کنن. اینا را وظیفه‌ش است. برای همین یورا اوست تاکک بلوک. برای چی؟ برای سر مسئله اگر که من خطاگی می داشتم سری مسئله خطاگی مرا می نویش من قبول داشتم. یکی هم تا اینو نمیدونه که اینو فردا مثال پیدا شوه اگر حامله‌دار شدنش ممکن است. ولی میگن که یک انکدوت هم است، میخوان که میمون قطعی انسان گنش عرالش کنن. میدونی نشنویده گن میمون قطعی انسان گنش عرالش کنن چی پیدا میشوه؟ یعنی انسان پیدا میشوه یا که میمون پیدا میشوه یا که میمونی با عقل تر پیدا میشوه؟ باز گفته همه خیلی اوچونی دنیا مصلحت میکنن، تصمیم میگیرن، باید میگن که یعنی ما هم جدا تقسیم باید کنیم. میگه خلاص تمامی دولت ها رو تقسیم میکنن میمونه دختراشه. مثال مردکو را میگه کدامید که همه قطعی مثال همه را گودک کنونه از میمون گودک شوه ما مثال گیریم چی میکنیم؟ پول میتیم. خیلی افریقا دا مثال دولت های چند دولت ها دا بگیم هم خیلی در همه خریطه تاجیکستان هم بده است. بعد تاجیکستان دا هم خیلی که با کلا نمیگیرد. بعد هم یا سغرای کلوبی یک ابیولینی را خونده میمونه میگه بچه پول میدوده بده میگه. بعد میره میگه مایلی ما قبولش میکنه میگه برای همین اکسپریمنت باشه اگر میگه ما راضیم. خیلی دگاور میکنن این دمه تنیا میمونه این نگاه نمیکنن این میمونی نر میغلطه داری بیچوره. بعد خیلی همش دتایی ستایی گودک میکنن برای اکسپرتیز یک نگاه کردن و هم گودک ها را گرفته بردن میگیره. بعد میگه این بچه اوچق گرفتگی میمون یک گودک کده است و میگه هی بیامونی میگه سستی باید به دست ایت میگه اونا میگه ای افریکانس میگه دو تا گودک کد اونا ای امریکا دودگی میمونمون سه تا گودک کد میگه اینا در فلان جا دودگی میمونمون سه تا گودک کد میگه چی میگه تاجیکستان دادیم یک گودک کد میگه اونا تو نو برا میمون دادن نگاه نمیکنین میگه من نر شد داده میگه ما نرش گودک کدگی برای همو احتیاط کنین بعض یاد که یکی حامله دار نشیم بعد مثل همون میمون. نه با شوخی هم کردیم دیگه چون چی هم رفتیم. خلاص مسئله ما قانون و جنایتش بود. اینا خیلی میمونایی که هستن هم میمونای نره که میدروین که جدا میمون بوجی میکنی هشیار شدین که بچه هکوی کلوبو نرو را معامله دار میکنن و نغلطی بعد حامله دار شه یک سلوچه برای که ما اونونی کلوب قطی کلونج دگیم ما هم قلق بچه های کلوب ما سلوچه نه و رو دامد نبرن که دگانی اوزی دگانی نشان بتا. خلاص اوزر برادر که چی کردیسته باشین ضعیفو اگر گوش کردیسته باشین منظره. خلاص این همی خلاص برادرای عزیز و پراکرور سود امنیت و غیره و غیره و غیره ها این چیزو را خوب و گوشتون بگیرید و امیدواریم که آینده یعنی حکومت جدید حکومت نوی که میآید البته که از این چیزو بگیم پیگیری میکنه و این دیلو را خیزونده یک تا اولین چیزی که همین مالکیت زمین و فروخته شدگی ارنده دادگی پول راهی که چینده ایستادن که جو رفته است کی هستی کی جوابگو هست چرا پروکراتور در این چیز دیلا آغاز نمیکنه چرا پروکراتور نمیره چرا کار نمیکنه چرا در این جنایت و پروکراتور خاموشن
همه همیو چند سوم میگیرن دول یکی خاموش میستن همه همیو جلب میشون از طرف بگیم بعد بسم الله الرحمن الرحیم همون کاری کلوبی که در حق میمونی نر کردگی است و در حقی ها همون چیز بگیم مایده مایده صورت گرفتن میگیره میگن جای پنهانی نداره شو بسیار دخترایی که گم شدن تجاوز شدن قتل شدن اینو را همش هست میدونن فکر کی کردگی است نمیدونن نه که بردن یا تاکسیست غریبه زدن در کلاش بر کردن بردن شنوندن گویا که یه مشت زده است ایجا زده نمیشه بخی میبخشی بین اوپل بسیار مایده ای من اینه میخواه که بین اوپل ده تسیدل نیش اینجا نمیشه دست نمیدرویه بگیم اینه مرسیدس ای خیلی که شده بینش ما حوضی هم خیلی زده نمیتونم قفاب دگی آدم دستم نمیرسه یا که بگیم که پاکوینه او میگه ما هم که های کده رفتیسته بودم او دختر چیزی گفت و گشتم هم تا زدم در کنده که سینش هشش رفت میگه ما های که هم گرفتم بردم ریال همین چیز سکسک هست ده برای که اوپل ایجا بین ده تسیدل مایده هست زده نمیشه و دست نمیدروی اولین چیزی که و درونش هم اوپل کمتر تنگتر است یگان حجتی زدن نداره اگر که بزنم دخته ایهش نمیروه بزنم این چیز دروغ بود در حقی همو گرفتن تهمت کردن بگیم تهمت کردن بردن نمورا شنوندن اما تجاوز کردگی شاید اینمی بچه که همین دختر تجاوز کرد شاید همین بدکشتگی یعنی در تریتوری همین دوشنبه و گرد اطراف و غیر جای ها صورت میگرفتگی چیزها значит نمیان کیان یو کیان اینا همیان تجاوز میکنن اینا همیان میبرن تجاوز میکنن میکشنش угроза میکنن میبینن که دختر نمیترسه بعد میکشنش ریال نه چقدر دختر رو تجاوز شده کشته شدگی باشن مردوش یافتن یا کنم دخترای گم میشون نمیوانش اینا میبرن تجاوز میکنن میبرن در یگون جا میکشن میپرتوین میدونیم برای چی برای که ماشین یا در همون پستای بگیم چیزا پول میسپاریم که ما تو پول میتیم که ترازو ده ما به خدا چندین بار دیدگی هستم در همون ورزاب و در دیگر جو جیپای همیا میوین در درونش گودک شیشتگی یا پتسنک شیشتگی ای که ماشینوشون همین تا میویا که شلباونو را هوی میکنن یک گودک ده هوی میکنن پول مولی تری نیست برای چی برای نومرو را میدونن نومرو کدام نومره هیچ که ماشین ده نزدیک شدن ده حق نداره نه پلیسیا نه میلیسا نه پروکرور نه سود من یک روز بدم مخم ترازو ده ایستادگیم گذشتیم هم تا ماشین اومد کو دیدید که سیاه بود دو تا سه تا ماشین بود سه تا بودن و پیش قفا سه تا اومدن یا تا سفید بود دو تا سیاه سراز کو успед نکردن اونجا کم تا شلباونا هوی کردن چیکار کردن که короче ایستاد باید او نمی ایستاده بودن پامون правилай ҳаёти худшон намеистод бо тезтар омада мондан чӣ хеле шуд ки пеш шлабаунда истод шлабауна ҳуй кард яҳай накард оина рафт ровард ба худо қасам ку патсанакай кӯдак шояд 14 сол дошта бошад ё 13 сол кӯдакай ол соҳиби права ҳам нест ба фикрам сара оина рафт ровард намҷа истодаги ҳамо охрана буд канун буд ба сарша чизе гуфт як короче қавоқоша дохт дуғ зад уинам та рост истодагиай ниқ намега ҷиқидан ку гузаштан бирафтан ӯ дар қафош ки буд ош оинаша нафровардан якам якм будаги кӯдаки 13 солаи 13 ё 14 бовар кунӣ ё накунӣ 13 ё 14 сола кӯдакай
ягон ҷода наместан, ягон политсия ҳақ надора ура манъ кунад, он мошинора ҳақ надоранд манъ кунад. танҳо анамутари мошино метавонанд баранд дар ягон ҷо мурдара партоянд, гур кунанд. значит фарзандои ҳамиҳо мекунанд. дигар мошино бечоро дар пеши пост меистанд, пул метиҳанд, уҷа гаӣ ҳаст, политсия истодагӣ аст, дару боло бо гаӣ истодагӣ аст, дар инҷа бо гаӣ истодагӣ аст. ӯ ҳеҷ вақт гирифта бигем ки чира гузаронда наметавонад. яъне духтара гирифта ё мурдара гирифта гузаронда наметавонад. ин чиз 100% дурӯғ аст. единственный ин мошинои фарзандои ҳамиҳо мегаштаги мошино ҳамора ягон инсон дар Душанбе ҳам манъ намекунад. о навора дидагӣ на як Геленваген пеши худ гузашта истодааст, пеши худа сар намета. пеши худ чизе мега мегарда ай светофор сирх мегарда меоя болои ҳамуда ҳай мекунад, меҷиқаш мегзара ӯ тараф, зада мошин қатӣ зада меравад. ӯ одами калон нест ин кора мекардагӣ. одами баақл ин кора намекунад. 100 агар гизалам шава, 100 қаҳролудам шава, яъне синни соли бигем ки 25-30 сола боша, агар ӯ ин кора намекунад. ин кора мекардаги ӯ ҳамун кӯдакоанд. 15 сола, 14 сола, 13 сола, 18 сола кӯдакои намеоянд. дар ӯ мошин одами калон нест, барои мегарда меоя мезана, калон ин кора намекунад. калон худаш мефуроя, меоя гиребонаш мегира, мега чӣ мегӯй? тақорат кадӣ? ягон шапалоқ, ягон мушт мезана, мешина меравад далши. ай мошин намефуроя, меоя мошин қатӣ меҷиқа, мошин қатӣ мезана. ин фақат ҳамун гӯдакоанд. барои фуромаданда зурш намераса худаш. мегарда мошин қатӣ, меян меҷиқа мерава одам. унаму Геленвагена ки кани чӣ ба нишон надоданд ҳеҷ ҷода ки дар таи камера одама зад гашта. бо ай светофор сирх гашта омада, против дивижени даромада, одама зада, ай болош гузашт рафт як ҷавоно. кани ки мекунад? фарзандошонай. ба худо қасам фарзандои ё фардо агар калонтар шаванд, ё сарои нами мансабора бигиранд, унами ҳатто Шоруху диюмиш Рустам, унами далел аст. хунотона нахра агар ӯ хунотона меояд дар хонотон, дар болои дивани хитон хоҳ мерафтагӣ, фарзандотона таҷовуз накуна. ранги хисрбача Эмомалӣ Раҳмон гуфт ку навзанак омад дар хонам дуромад, духтарма дар дохили хонам гуфт қатишхову кад изнасиловат кард. гуфт даҳанта мекушоӣ як ҷода, гуфти ҳамун гапо маст буду. даҳанта мекушоӣ хонаву дар решат, авлодут қатӣ нобуд мекунам гуфта. наму занак гуфт ку айнан наму чиз аст. инамиё хонотон дуромада, ба худо қасам ку фардо ҳозир ҷавонен ёшен намефаҳмен, фардо шумо оиладор мешен, фарзанддор мешен, фарзандотон калон мешавад, 15-16 сола, 14 сола мешавад духтаротон. ин чиз дур намегзара. байни 15 сол 14 солда шумо дар таҷрибаи ҳаёти хитон мебинен ира. ҳамин ҷавоное ки ҳозир ҳастен, нав оиладор шиден ё оиладор шида истоден, шумо намефаҳмен. дар байни 14-15 сол дар таҷриба ҳаёт, дар шукураи хитон ки ира чустуд мекунед. иё ки хел калон шидан ва фарзандои иё фардо, инами кӯдакора фарзандошон баъди 10-15 сол фарзандои ё 13-14-15 сола мешавад. ба худо хунотона нахӯра, дар кӯча ошкор напаронатон, ошкор таҷовуз накунатон ку фарзандои мову шумора. чизе мегем бигем, чизе мегем, баъд намурӯз бигем. хонатон обод боша ҳамватанои азиз ва инсоное ки ҳастем. ин ҷиноята бояд пеши раша бигирем. прокуратура, суд, армия, аз он ҷумла армия, генерало, ин переворота бояд шумо бикунем, пеши раша бигирем. ва агар на, шумо ҳамчун инсоное бигем ки военни ҳифзи ҳуқуқ, яъне посбони ин сарзамин, ин ватан, шумо аввалин ҷавоб метиҳед.
چرا خاموش بودی؟ چی با؟ ندیدی؟ کور بودی؟ کور بودی ندیدی؟ یعنی شما جواب میتین اولین شیده برای همون امروز армия шумо устав ва конститутсияи ҳарбии хитона доред. шумора эмомалӣ дигар фармон додан фармонҳои ҷиноятӣ додан ҳақ надора. надора и ҳақqa. эмомалӣ ҳамун рӯз ҳақ дора ки кадоме ҷиноят мекуна ватани мо да ҳуҷум мекуна ҳамла мекуна ӯ рӯз эмомалӣ ҳақ дора шуморо фармон доданд. лекин имрӯз шумо ҷиноята дида истодем ки дар тоҷикистон шида истодааст. барои хомӯшитон шумо фардо ҷавоб медиҳед. чаро хомӯшед? хонатон обод бошад. метавонем фикр назартонро бинависем. каме вақт буд дар ин масъалаҳо гуфтам огоҳӣ битам, гап занам, мардумам огоҳ шаванд ки то ки оянда ҳукумати нав меомадагӣ нав мешидагӣ агар аз ҳамин ҷиноятҳо шурӯъ накард кор кардана сразу бидонем ки значит оянда хичам ҳамин кора карданияе ки ин ҷиноята накофта истодааст. зинда бошед.